landela indaba inkulu yasizulu. In the bankuloo. Khona abantu basadidikile makhuluma ushayi bathi sikhuluma ngomuntu. Hayi bakhuluma ngomuntu. Angazi ushembe noma uNkulunkulu nje uJesu wathi uzobuya. Baqabanga ukuthi abuya isilwa namuntu. Noma abuya ephubezi, noma efene, noma epinjana. Ngoba waqaqisa kahle wathi kuzobuya, kodwa ngisubuyela kwabezizwe. Ngeke ngibuya kinina ngoba nina siningila sikakhulu. Kodwa ngisubuyela kwabezizwe. Bathi sizokubona ngani uzobona imisebenzi emikhulu nale. Engiyenzayo. Ushebo ugijima amagubamana umhlaba, mshonala nganyaka neningizimu nomphumela. Asiveza ukuthi ubani. Sibuya kuJuly le ndaba ekhuluma angazi ukhuluma ngapha ngomama ngapha uthi uzokhuluma igaba etathu uJuly ukuthi yini uJuly. Ngithi mina solanda ama report. Laba akhulumela uShembe wakhuluma ukuthi la sizolanda ibusiso nama report ukuthi ubheka umsebenzi owayenzayo uJanuary to July. Namhlanje sisithula ukuthi siboneni lento wayibona ile isikhiya wawusilande elinda ukuthi sifuna uyobona ukuthi kwenzakalani kuJuly mayibo usamanazana uyile ke wayibona lento uyibonile nemisebenzi yakho uyibonile wabona uma ubona imisebenzi la kukhokhe kwakhulunywa ubaba na ukho kwakhulunywa wafundisi mhlawumbe inkonzo yesabatha waveza ukuthi yini ithi manje siphezulu kwayo. Baba la Kalmishumayela uthi bafika emjebeni vela wafisa kwehla uhamba ngenyawo uyekheli ngoba ungangafika emjebeni wafisa ukuthi ukade ngeke imoto ukade zahamba uma ngiyehla ayabahla abanye phela bathatha umthwalo beke kada hamba bathi bangena ngale wathola unangale kwafana sabonga inkosi ya yeah, mangizwa ukuthi wafika le wakhala ukuthi ngicela kube ngiyokuveza lokho ukube kuvula umuntu ngoba uyayibona naye ukuthi asikona le ndaba silandela eManazarete namhlanje angizokhuluma eklini nalokho esabantu ngathi angizokuthita kancane kodwa noma uzofika nyane into incane kodwa angizokuthita kancane ngoba isikhathi hambi umsebenzi wakho namhlanje sesibuya kuJuly siphethe angeke ngayiphethe ibusisi mayebo samanazarete njoba nje ngisabadale abe nje kumakoti abo Shembe wonke umuntu wambethe kumhlophe noma ngambethe kumhlophe noma usikhaya ukumhlaba emhlanganeni kodwa wawuvula izandla ulinde ebusisi phezulu mayebo samanazarete siphethe ke kungayiphethe kodwa kukuwe kuduzo sihlangabeza kanjani Joseph ubuya naso ehlanga ekuhleni nabakini bakuphathele sona usihlangabeza kanjani akukho mnandi uma njobaba basebenza noma basebenza uthi makubuya inyanga ephilile ukhona amaphasela waphethe uyise ubona ingane kuleminyaka awumna umama noma ubaba asazongena eminyango awuhlangabezwa uzosho lo baba naye hawo la ingaliwe la umama kodwa iphethe ba plastic kanje avela ke pastel akavumi nomnyango wangihlangabeza ha umama nje umntwana angaza esakuthi nangu umama ajabule uthi uma ungena uvula plastic ufuna ama sweet kodwa uhlangabeza ngihlangabeza iminyango nabo nje babuya abakhekhe nezalokaze abadala babuye ekuhleni inyanga yokuba bahlelile emhlangano balinda umhlangano ulokhu banikelela njalo ubacelela ibusiso bacela ukukhanyela abakhona sibazamukele ibusiso babuya nazo nathi kwabasabadala njolala ngangikhona ngithi ungalokho ukuthi wenze lutho lethu nje ubaba uvala imhlangano ubala kabe phakathi neviki nenyanga inyanga vela sekuyiningi isonto kufanele avala
kodwa lina kufike isonto njengesabatha namuhla mayibonga samandla into kufanele uyazi silungise la ukhona noma ungenamali nje thatha noma i20 rand noma mali wathenga nyene inyama uthenga amasweet uthenga amajuice uthenga amadekutha kuthi intambamba nje la ukhuluma khona ufike ukubeke uthandaza ukhanyisa amakhandlela uthi ngiyamukela nina abakwasibani ibusisa sisulweni ngicela ibusisini buya nazo ningalilahle phansi masuke nizangeli zami mayibonga samandla amen kuthi kusasa kuseni ngesonto kuphumalanga kube inyama leyo uyiphikile kahle uyiboyela ungafake usawuthi uyiboyela kahle lapha upheka yena ipapa upheka yena inyama lapha uyiboyela kahle ibe kahle uyipsuka ithutha wayibeka lapha uyelele khona le nyama lena namasweet konke namaglass amajuice namadrink ubeka lapha wisuthi naku ukudla kwenu amandla ami anginawo amandla ami aphelela nale mali ayilahlekanga mhlambe uma ingalahlekanga mhlambe kwaku impilo yakho ungayikhaleli kakhulu khona imali mhlawumbe shebe uzoyiphindula kasikhombisa lethi ilahlekile amen wese ukhanyisa amakhandlela lakho izolo intambama ale lapha akhanya kodwa ungashisi imkhokho uzothi utembe ngami izinto sishiye kwenze njani kuphele kufika abantu bathi hayi uTembe wakhuluma bathi khayisana sikushile indlu manje cha ibani izinto ezinhle sokuphaka amakhandlela mayibonga samandla amen khanyisa kahle wonke usipha sineka baba obabusi omshumayeli mawungena ubusisa wena obasilina ukhayisa ukhuluma konke nje ukuthi khethini akuthanda lalo nifiso zakho utofisa wayeke kuseni kwenyama ibekwa lapha wathatha izitha zi3 samakhekha abantwana nawe zalokazi usifundisa lapha sikanyana inyama kancane kele ubeka lapha bele papa kancane ibeka la usuka tshele amandla amaphelela ikhanini kuyemhlanganeni yani lindile nami nangu ukudla enginakho simanje nami ngicela ukuningi ngizokwenza ukuningi kunalokho bese wacela le isimabhotweni cela ukuphakela engane zikhe bese wafaka sawuthi kuliyeni mayibonga samanazari amen ubona ukuthi ngeke ukhona uzokubona akukho nje uzokubona ngoba nabazojabula ukuthi abakhumbula kodwa manje awunawo uma unamandla umuntu unamandla mpela ngishizinyane ihlaba embuzi ikanje kuthi kwakumnandi la ekhaya nawamakhalani bese benze njani kababuye emhlanganweni kaJuly amen bajabula bakini ula ohlawisa isibusiso sakho sesizulu ungayilokhu ungathe awungayangena noma ungayanga emhlanganweni kodwa nje uphela emhlanganweni kwenze mayibonga samanazari ngoba wawuyile ngokwami ikhitha yakho ehlanisa emhlanganweni Manazareth oshambe usivulela amehlo uvule wabona ngahamba ngokushambe leli sabatha losikhle sukhle sabatha lo kodwa mhlawumbe kwanazo ukuthi uyapi na nje asikuhlena ngahlele nje uyabonga nabo ekoba sisulwini bakhosa sisulwini abonga umhlangano ngingelo uhambe ngayi kwafika amaphethulweni mayibonga samanazareth amen akahleli nje sinenhlanhla enkulu kakhulu uthando lekasha uwazi abantwana bathi ushembe uma banyuka ukuya laba bayakhona wahlehla ushembe wadeda uhamba amakhosazana nabona bakhulu bantwana ningasithathi kancane mayibonga samanazareth ningasinyazi shembe wanthanda wabona ukuthi ushembe uma amakhosana angaphuma akaphuma endlini ayethethuleni ngeke aphuma abakhosazana nje ba-strike abayilapha ushebe ngeke aphuma ethepheleni ngoba ingilozi ihleli lapha amakhosazana mayibonga samanazareth ungakufanele siphathe kahle akubonisa ngena le ngibona ukuthi hayi kwenze njani akithi bathanda iDisemba isipho sakaDisemba kodwa leli sethu ikhisimusi la 10 March ungathi ugabe nje ngalethi ngibonile lapha amen makuthi bathanda balungisa kahle silungisela 10 March ngoba phela ikhisimusi samanazareth mayibonga samanazareth amen bakhonze bahluka sesulweni siyabonga bafowethu lethi ngibona la nakwele ithembele ngingayibuka uthando sithatha uthando sili ikhisela abantwaneni bethu mayibonga samanazareth sikwazi ukubatabangela khona bazokhuthala khona abanye abantu ba-slow abanye bangacabangi kahle lezi ngane lezi asingabathi ngumhlophe sizobona lethi hawu kanti kuhle laphaya zibe sizibe uthando zibe sizidose ezinye ingane zibe sizuzungena umkhunjini wasesulwini siyaphambili mayibonga samanazareth kule ithembele usaziwe kuhlezi yathi manje fika bathi
ibandla lalungisa amandla libanika imphapha abantwana ngisho nokufika bakhe phambili nakho konke baba kungabi kwathi hayi angeke ngamhlakane ngoba anginamali abantwana uma ingane lezi nje kuyigulidi lasizulwini uma kuthiwa umhlangano omkhulu kufanele kuhlupheka abazali ungayi ukuthi mina hayi nginamntwana cha wonke umuntu nje la sebazali balabantwana mabosa abanazali wonke umuntu kungabe umntwana edangingi ngoba nginamali uma khona unemali etemptana uzohamba ngoba mina ngimzali wakho mayibosa abanazali amen sisona lo luthanda sithathe luthandisisa nasemakosazaneni makosani kodwa makosana angazi yini nathi izikwazi kube bazizwa uyikosana kufanele izizwe ikosana mayibosa abanazali izizwe imnandi ibikosana izizwe ukuthi mina ngikosana uyiphatha kahle ngoba nengane zigadiwe lapha uma aqala ukuthi 15 kumele ku20 waqala ukutshela ukuthi hayi ingane nami ngiletshela ngiyakutshela ngoba nami ngimdala awumdala kumzali wami noma uphe ungaphezulu kwakho umzali wakho mayibosa amanazareni ngitshela ukuthi umzali wami lo ungathathi isimo sezwe ngoba izwi lihamba kabi manje lihamba kabi izwe lokho umuntu ade nomunye anganandaba nomntwana angayena wakhe uma yenza ibhebhede angakwazi kumkhuza hayi uzosibonela thina sakhula umuntu omdala nje umuntu omdala ungaphambi kwakho ubaba wakho uma ejakho mfweni uma lo phezulu ayana kakhulu kunawo ubhuti wakho mayibosa amanazareni namhlanje yini kungakwazi ukuthi ihlesuthi kwazi ukuhlonipha ngaleyo ejaki emunye ukosana la akakwazi ukukhuza inkosi ukuthi hayi ngiyeke mina uzukhuza ubani uzolalela bani ngoba kala nikukhuzana nini engakwenza akwenza obese umuntu omdala uma ukhuza ulalela uhlale phansi ihloniphi ihamba kanjalo manazareta ihamba kanje kuzokhula kusasa nawe umnumzana umuntu wakho umuzi wakhe uma ngizoshembe ubona indaba yedivorce esuthi divorce sheba kasayifuna indaba yedivorce sheba akayifuni indaba yedivorce ivela futhi kade akayifuni indaba yedivorce lapha lebandla ku divorce yini badala kwanda kakhulu ama divorce baningi abakhithile le lana ngeke ukhithile esuthi ungakhethi kuza kuphela 5 years wagcine ukukhawula ebhijini 5 years nje awungapheli kuphela ungafuthume bakho abanye bayabile abatshela lemashumayeli inkosana yitshela umshumayeli kusayeza ukuthi kuJuly umshumayeli ngiyafisa kube ngiye ebhijini umama ungathi wahlupheka asilekele umama tshela umshumayeli umshumayeli zoxoxa nomkhokheli wathi ukuthi usibani uzebhijini azokululeka abagcotshwa azokululeka mayibosa amanazareni uma uyavela le ekuhleni umshoshu umama ngesandla ucela umphekeze hawu uya ngiyabhejini ekuhleni awutshelanga nasekhaya uzongitshela ekuhleni uzongitshela ekuhleni umtshela la akunikeza ululeko nabantu abadala bakunikeza ululeko utshela nabazali bakho ekhaya uma basekhona ungafiki wathi uma ubele ngangiyibhejini abese kubaba wakho akakhona ukukhona yini leyo ukuthi ukhuluma ngayo ebhejini yophuka awu mntanami awuzange utshela ukuntshela la nikwazi ukutshesela impepho ukuthi uhambe kahle asibuyeni endleleni sihloniphane silalela abagcotshwa sikwazi ukuhamba ngendlela abagcotshwa nakho omama bakhulile nje kungabe incwadi yasho ukuthi abamama abadala abamama abagcotshwa bathi ukwazi ukufundisa abamama abancane abamakoti abancane ukuthi imizi yakho kanjani mayibosa amanazareni amen la ngiphamisa ukuhamba ngikhuluma wabona umshumayeli umkhokheli thethele abomama labo badala abafaka inansuku bangakapheleli baye manje umshumayeli nomkhokheli wasondela kuye bathi mama awutshele kahle angithi wena inansuku yebo uganile yebo ubaba wakholwa umathi wakholwa yini inkinga yakho ubese ufuna umyeni wakhe yini akuphelele kwenze njani yiphi le kuphi la kuphasa khona amen utholeluleko
Mayibonke uSamanazareta. Uma uthiwa wahantshela angasenabani lo mama lo noma ugogo angasenabani kufanele ushadile yini waphelelisa thathe wesintu ekhaya ushadile uphelele ekhaya athi hayi balowoza bayenza konke kodwa hawu uNkulunkulu wangithathela umyeni noma kwenzekalani abese bafuna ingelo ukuthi benze njani ngalokho bafanele emgidini fanele simayini mayibonke uSamanazareta ungabiyeki nje angayekwa nje ngoba nganabani lo muntu fanele asizwe alekelele abomama kakhulu okufanele bagada nabona uma kukhona into ithile abese basonde kumshumayeli umasibani bani sina injalo kufuthi kodwa ngaphelele inkinga yakho yila yini ningalungisa kanjani nje abantwana laba abadoku basemuva komkhokheli abalashwa fanele abomama labadala bakwazi ukusondela kubo bafuna ukulwazi mntanami uhlala wedwa hayi ukhona ehlikisana naye asithi umlahle ungamlahle noma ngeze isotweni kuza wena ungamlahle fanele ufuna indlela okwazi ukuthi abashumayeli wazi ukuba namandla ukuthi sicela kumbona umkhwenyana hayi inqabi abesanicela kahle wazi umshumayeli uthi ucela ukubona wajabula ngoba ungibona ngesotweni umtshela kahle nje kube mnandi lilanga lethi hayi no ngiyabona ufunani hayi cha ngafuna lutho afuna lutho abesafika kwashumayeli hayi umkhwenyana hayi baba umkhwenyana phela uyaphila ngiyaphila hawu sabonga ngoba ingane yethu kuyenza sotela uyivini kodwa wena yini inkinga inkinga yokufikia awungathanda cha ayingathandi hayi kulungile ke usilapho umdedela kodwa nawe thandaza phela lilanga uvakashi ungamtshela uzokhona lilanga vakasha phela kodwa into azoyibona abesabona hey kuyaphila la mayibonke uSamanazareta singabayeki ngahlalile umuntu wena ungamnika umoya ukuba ayifuna le munikelelele nala isopini ngicela uma sibani nje uma bafuna impela umuzi wakheka ngicela nomdoze nokasibani ayizosiphi amen singahlali nje ngoba sinoNkulunkulu ophilayo uvule indlela sokukhanya kumuntu mayibonke uSamanazareta amen ngayinto ngizokhuluma indaba yesabathi ngeke ngisakhuluma sizokhuluma ngayo kodwa sizokhuluma ngale ndaba abashumayeli bakazi ukuthi yini sabathi yini uma ukhetha inkosi uyekhetha inkosi ukhethana ufuna ukwenza usisakalaphi uma ukhetha inkosi khona phokulele wona ngizokuhleli hayi uma ngizwahlupha uma ngiyokuhleli hayi ofisini ngizwahlupha nobaba ngizomhlupha ngoba ngizoya kuye kuqala le incwadi le ngiyangifisa ukuthi umshumayeli fanele bani abina ngoba umgogodlo webandla lokho le incwadi mina ngayithola kuSiphosi inyanga ezulu ngayithola abi 10 aphelele wonke leni alibolekisi ngoba aphile wokuboleka lisabuye boleka lisabuye uma naboleka lisilisa futhi mkhambe uboleka wathatha libeka phasi kwetamela leli incwadi imgogodlo waleli ba yonke into le mina ngaqala kwekonzeni ngangikhola amarumi kodwa ngangijinga la ufanyana abancane angisho ukuthi ngiyangikhola ngoba vele ngangilandela kodwa khona into ngangifunda le ncwadi bathi sisiganganyana le fundisa umthetho waleli bantu ukuthi yini ukukholwa kukhona konke la le ncwadi ithi mangithola ngifunda ngithola le mithetho ilapho le ncwadi ilapho le ncwadi mayibonke uSamanazareta amen wangachathi futhi kungakubuza ukubuzwa kuyo malume lana kushada noma ubani kuleli bandla hey kodwa bashobosho ithi ngibuka manje la ebandla leli ayi umuntu ungakholwa ngagama kuleli bandla umuntu futhi ukholwa ila ekhosazana ayigana umuntu wangaphandle wakusho njalo kuleli bandla kodwa namhlanje hayi silanga kwelimali ngisho ukuthi siyathatha ikiswa lo ayikhithili ngoba ugijisa imali inkinga ethi nabazali bathi nabathi basuzuleni uma inkulumo lisazokhuluma ukade ngabe khona kodwa manje nangu phela ngiya evali mayisuka la siyevale ngibonga umoya waManazareta wethu eniwona ngokukholwa sisi nje ngizala kule thepele angazi ifika lapho ujijile la ukhona ukuthi usisana noma abathi bahlabela ukuthi
kwenze nje ngathi yina abaphuza ngathi kule babhala hayi ngakahlale hayi cha bakhethelwa kamnandi ke bayibona Nazareth ukhoba ukuthi libambeke libasele Lingila ngabashumayeli laba unono awu uNkulunkulu amkusisi babhala kakhulu wathi khona amaphepha lahlupheka anemshumelo yethu wathi thipha le mali umshumelo lahlupheka lethe uma ngekho akukuyeza ile kuzalini uke wavakashela kumshoma awukelila kushoma ukuvakashela awumkhokheli usahlezi kuze mhlawumbe khona azohlambuluka manje umshumayeli umthetha wahamba wathi labantwana bahlezi nje bentandane ngihlala ngini nomshumayeli lo wase ulo yes nomsekuyi abanye bashumayeli alikelini langa mhlawumbe kuye ayofika nje kodwa basine banjengala basabaphela bathi ngeke kusho ukuthi akumshumayela kumkhokheli ayikho into ibusise ushemba ajabula la khona namhlanje kuhleni ukubambana kwenu kwajabula ngoba itambo ila iqhume kuye mayebo samanazarela kodwa uma kukhona ukudusisana uhlupha ushembe nakho ungade le kusise sibuya nasukuhleni isingawela esandleni sethu manazarela mayebo samanazarela kodwa senza lento ngisho awuke wenza noma ungenamali kuncane nje hayi ngithini yephuthule waphethe ikhona wathi ufike kule lizwe le wahambala lama isikhothini alala noma kupha safika bahamba busuku ngawuthoni isikwa lesi half kwakuyitiki noma i270 yazi ngale half laso ngaleso sikhathi uthi wangazi ukuthi wathola le mali le 270 le watheka half isiko wafika phansi kwesihlahla wathandaza wasibekwa ndabona ukuthi ngenza njani nabakwabana njeni ngathola umsebenzi ngizophila kanjani umuntu unjani awakhuluma ashukele sikufayile ikhipule sikubeka lesi uthi wasuka lapho wathola umsebenzi wasebenza wangena lokho gijima kwamarodo wagijima marodo lokho gijima angazi wawena noma ngawena angasazi ngoba kwaze ayikho into Nazareta noma ungena lutho unako kuncane nje ngikhuluma nje ikambamba nje zama ukuthi yethu ziyenza noma ngathanya namasithanyana noma banana noma orange noma sweet ulukho uzothandaza uyenza ukwenzayo beke abantwana bajabule kuzwe kujabula abakhini mayibosha Nazareta kuza sihlanga bese sibusise sisizulweni abantwana bathi basizulene uNkulunkulu abelani mayibosha Nazareta amen sisiphathe kahle sizwe incane ihlonipha abadala nabadala bazozihlonipha akhosa zathi ihlonipha abazali uvuliwe ikolo manje ungathi uma ubuye esikolweni umama uphekile wenzini ukudla kwasemini akubeka phaka ngiphakela umntwana ubuye esikolweni uthi uma ubuye esikolweni ufika akunike ukudla nakho ukuphuza bomnande athi mathi isitsha asiwashiwe ngine homework ngine enza ubusenzo sindini uphela bese ukhala phansi wenza homework mabosa Nazareta amen ihloniphe lapho awukumfana namhlanje amakosa uwashe izinto engini kosana amancane aphosisa ke uwashe izinto ezinhle awuphosisa osubusile noma umuntu ungakanani nenowenza noma umuntu ungakanani kodwa usawashe izinto engini uyapheka nje ukupheka alekela nomama uzothi uma ukhulile hayi wazi ngifile njani yini angiphikile angishilo lona kwenze njani cha umakoti akekho uma ngeke awukwazi ukupheka ngoba umakoti angekho ngeke ukhalutho ngoba umakoti angekho fanele uma ukhanwe nje uma pheka ukuthi hayi mama masibani hayi ukudla kwakho namhlanje ngathi uhlolekile hayi ngoba wakwazi ukupheka uzomkhuza kanjani ukuthi usawuthi mningi ngoba phela wena awukwazi ukupheka ikosana yapheka yafunda ukupheka ekhaya yawasha izitsha hayi makhoza noma ibizelo lentombi washana izitsha nitshitshana mayibo kusama Nazareta uhloniphe ihamba kanjani ungabuye singabuye emuva siyaphambili sigijima kakhulu shemu siyabonga abantwana bathi basizulele kulo muzi waseshashingela uyisizohlangana sikwazi kube simemeza indlu zesizuleni sizilona amagama ethu ncedele sizuleni
shebe la ukhona uzosuhleli sinawe sikhumbule ngamunye nje silawo. Amen. Usubusizwe la. Usubusizwe kwababa. In the Bankuloo.